عارف والله يا صاحبي I'm looking to buy a flat here. How much is it? ده اللي هو ازاي ده يعني؟ flat شقة، عايز اشتري شقة. تقصد شقة يعني؟ مان it's called apartment. it's called ايه؟ apartment. ده ايه ده فين ده؟ هي apartment American. flat. لا apartment مشيها apartment. يا حبيبي flat. apartment. يا عم apartment. ماشي. امم اما سألت قال لي ان في left وفي حاجات كتير في ايه الليفت ده؟ بتعمل بيه ده؟ زي الجزر وكده يعني بتاكله؟ left اللي بيطلعك الادوار. تقصد اسانسير يعني؟ اسانسير؟ it's called elevator. يا دي انت حفظت كلمتين. هو اسمه خدتهم elevator. في الدرس. هتيجي تتنطط بيهم عليا. ده صح، ده الامريكان elevator. امريكان ايه؟ left. it's called elevator bro. انت متعب. عندك اهو في بن هناك، يعني انت عارف البيئه في دبي نظيفه، فانت البن دي هترمي فيها الزباله. ايه ده انت تكتب حاجه؟ ايه البن ده؟ بن تحط فيها الزباله. تقصد سله زباله يعني؟ ايوه it's called trash can. حد امتى افضل اعلمك؟ انت كل كلمه كده هي trash can. يا صاحبي مش مشتري حاجه.